Rute tutagarira na county itu ithu turi wira-ini ihinda riu riakinya tutigayoka kumwira uria turenda. Ngai ama murathime amwike wega na mwendere na kuhera thirikari ino tuhote kumutwara hau hangi. Ngai ama murathime. Thank you very much, Your Excellency. Asante Mheshimiwa Gavana itu Mugathe Dagitari Mwalimu Tahikahiga, head teacher jukuru ino na entire teaching fraternity. Patricia and your good work. Aganiletu nao arutetu tutagarira nao county itu. Asiaria Kadhere, hamjambo. Muriega. Ngai ni mwega. Na hede ciothe. Nimukenete ni gavana itu umuthi kumucerera na kuigura kirathi. Ona ithigikenete ni guka muthenya wa umuthi no ndaikaribishwo twendagwa mutoro-ini mwana haha ndathie kuingira ngwinjira nguthiaga hau makirima ndaikia kiratu no ni hari kaundu gwiragwo ati gathondekwo ati gwiciria hari kaundu gwiragwo Your Excellency gwiragwo andi handu hauri Your Excellency na gitio kinene muno ni ukunjithikiria ndehera uri ithatu cia maramu hau ona kobore otitu ni undu ni ndagwa gavana njithikiria ndehera uri gavana ni aiga ndehera uri cigana ithatu hau ndagwira itiguo kukungirage gavana ni agire ari na riro aya niguo mutirake mageka yale gitini atotiko warigi sawa haya leure ni God kada moko ya governor na ndikwaria muno ni gukete kumagaria governor okaigwe kirathi guku na joka igwe matani tukuriku na twakirikana ciana iwe katia aikona mwahiguru matane tikuri ari na mwahiguru cukuru kirathi haha ri kai mwenda atia ile ciana tutikoya ciana mokoya niana igeria ndigirota no nyina no mohote ni ndajokire macebeke ni ndajokire macebe store kwa wenyu mwige kone joka mwanake igeria ciana 10 no ni ndagire tuigana tudagire tutatu naguo koguo ni ndera andu mundu ageiko mundu ukuhota age 10 koguo muthenya wa muthi tiwako no gavana na gitio kinene mundu mwiri ati ni no ndathomithio ni mwarimu witagwo Dr. Mwalimu Tahikahiga na ni professor na ni de grade 9 ni riu ndathie grade K na nganyita 72 mundu acokagira ukinyita ni tutauthie na mbere ithigaithie na mbere ndoka ni mukanjira mutiri mwanyona gavana tuika deputy president kana president ri na hicho kati ndimurendera tuika gavana ri mukamutiri mwana kihara giki muthuri na kihara mutiri mwamona no kihara tigio kuru andu agutu magana ihara mena miaka igana 18 ona ti 18 na ude muri na gitio kinene muno na mwegemi. Sasa tukaribishe gavana yetu na gemi 5 cia kai wa mbere lwa keri lwa gatatu lwa kana lwa gatano. Karibu gavana wetu. Asante sana deputy governor. Deputy governor witu mundu gwetwo MCA witu gwetwo Charity na mawaziri mari haha. Mawaziri huyo ni mmoja anaitwa Margaret wa githomo na finance, huyo nake ni Dagitari Kirago, na huyo wa mae wetagwo Kinyua, na maofisa age Patricia and Nalanya team, and also the David Mahongo team. Is this Mahongo? No, I know Mahongo. Simukuroine. Are they the same? I think they're the same. Yeah, that's Job. The brother, yeah. The brother of Job. My brother is married. Job and my brother are married in Kamau's family, you know. Yeah, we are family, so I don't know why you are leaving me out.
I don't know why you are leaving me out because you can see. So when I had mahongo nimeanza kukamatisha waya kwa marafiki zangu. Congratulations for being a BEC. Sinaelewa hii maneno hii. Congratulations for retiring. Wewe salimia Mugambi. My friend, kumutimia wa Mugambi ageireko. Ari na hau umwere athi ageithia my friend. Mugambi gire rutie ndi ari cukuru eno. Na inyu andu akatheri mugeni. Muga ne kwaro, ayo kwaro ni Kiembu. Kwe manto. Wote manto. Haya. Tutigiukire. Na kitu cha kwanza nataka kusema hivi, Gwaria Githweri nigetha muigwo na ni ndari thukuru. Si ni namna hiyo. Twambe tuwe mwekio tucokerie Patricia ngatho na timu yake na andu aria othe maiketie ciringi yao haria ni tondu Gikuyu kiugaga muteithia wa muthini ateithagia u Ngai githe tiguo. Gakena muno ni tondu investment iria areka ni investment iria ya bata muno iria nyendete ta mwarimu. Gwa kahinda county itu ya Nyeri irakoretwo for the last 4 miaka igana almost miaka 8 ni twambiriirie program ya guthomithia ciana 60 o mwaka, tukoya igire per ward, kahina kairitu karia gathomu wega muno no ni karia kaumete mucie wa kubatara. Ngai rimwe muigua ngiuga ndararaga Kayole chief niki Ngai kuri kundu agayaga mbeca no rimu muingi akagaya kungi gutire ugi muingi akaima na mbeca githe nduonaga uguo. Urona ciana iria citu ithuĩ turetwo magavana ri imwe ni ndoro tangihata nginya kumenya uroraga ukaya nyina Ngai tuguthie DNA tumenye ka mathabu mane marahitana ni wanyitore ndenda kuga no nake Ngai ari ikenero agayaga kuringana na uria arona kwagiri. Program yo turathomithagia ciana form 1 to form 4 right now. Riu kirathi kiria tutae na kione kia form 1 and 2 twina ciana cia form 3 na 4 na toguo mwero ni charity ni turageire na hiccup yo horo wa basari no turageria kugiginyana nigetha basari twitikirio tuheane mwalimu mkuu na walimu na arutani are na kiria kiratuma twirwo twage kuheana ni maundu matare na kuria mari tondu maratwira ati wira urutwo ni mwene na riu kuruta wira katiba ikoragwo gayanite mawira ta riu thiini wa thukuru ino ECD ni itu kioro kia ECD ni gitu na tugakinyia hau kuu kungi gwothe ni kwa mubunge ni wanyita. Riu riria tugukigia na mundu ungi tunyitirira agatuteithia no tugacokia ngatho cia mwanya na twathikiriria ati nao kuma hau ti haria turakinyagia form 4 nao ni maratwaraga mwana agathie to the next level. Undu ucio ni wa gucokeria Ngai ngatho na ndimwire muthie na mbere. Chairman wa cukuru thukuru ino ndire yakorwo igitigwo na thutha ona ria ndari mwarimu yari among the schools iria cia computaga wega muno. Aciari aya ni njui kuri ndi ndokite guku ndiu ni hendi uriku maingataga na haha matire itherũ na githomo. Mimi najua hii maneno si nilikuja hapa tukija no ni hendi warehete itherũ ungithaka na githomo kiao thake na mbia ciao si nilikuwa namna hiyo. Udageragia kumatetera makanjira no au gutikire na thina mau nimo ngiuge ndenda kumucokeria ngatho ni undu wa inywe guka tukanyitanira toguo tunyitanire muthenya wa umuthi twamukire Patricia na wabici yakwa wira ucio marutete na twaikia ritho ni tuona kwina bata koguo nituguetha milioni ingi 2 cia gwaka kirathi kingi haria ona tungiaga gwaka kioro chairman reke twambe twake kirathi because kiria kingi ni ndakiona na ndiramenya mbura yaura twana tou no kuingatwo tuingata guku we look for about 2 million and then twake kirathi kiriko kiu koguo kiu gukorwo kiri kiheo gitu kuri inywe to support Patricia and the work that she is doing. Augire ti hega riu tuthie maria mangi umuthi ni mwero ni charity tu mokuria radi
twakimatwarira mai ndondu matire magia mai Ndaracha ri hau no kuu bara ni njuru muno kuu ni